bakithi lapha likhuluma lo Precious Manyonyoka Nyathi ngithunywe liqembu leDupiya Masters bantu bakithi bathi ngomgqibelo nalowo esiya kuwe mhla ka-21 uLwezi uNovember ngo-2020 bayethula i-album yabo entsha ethisa bheka elesihloko esithiwa Amazwi kaPetro. Amazwi kaPetro inzima indaba lapho bantu bakithi kusho ukuthi-ke siyahlangana khona ngale poGqezu okuthiswa khona inyama kuJoe Slovo isitradi lesasibiza bathi nguHaro ziyobe zisiwa lapho-ke kuzobe kunamaqembu athiyetshiyeneyo azobe ezosapota iDupiya Masters, iqembu eliholwa nguKholwane TK Dube lo-Alfred Sibanda. Asihlanganeni khona-ke bantu bakithi sizosapota, bazobe khona umxolisi Mr Bones, amanye nje amaqembu athiyetshiyeneyo bezosapota bantu bakithi. Wozani sojabula sindawonye singaphathi izikhali bantu bakithi, injongo yinjabulo. Luri!